Nisha han tau maun cynnychig the ionnsachadh jalvasach ile. Agus ha mir létálichte fáilte a chud Susannah NicÂisdein. Nisha Susannah mis clean sin med de lia chun na Gaelic ha bicin fiiste hiacum med de yin. Ruchu tú an Sasain ach ha wir vi fyrach an alpa inis son fasgeir trichit bliana. Agus ha fyrach an san alpen códari de chéle, clown, cat agus cú. Nach ín go ma ha, hu korst Gaelic ionnsachadh. Well, how you am on an cànan difficult, agus ionnsachadh me Frankish, Spanish, ekin school, agus na me further chance an open, me gu leolaun son bookbug lish movik, agus vai Jirskoniel, agus hamigiri ionnsachadh. Agus hais gwyl do vich an an scoil Gaelic as an open. Cursonna hu furlum trovian na Gaelic. Well, still leolaun va oran agus ran an Gaelic ionnsachadh, agus vrimi the parent an Eilean agus common parent, agus hústiad Susannah, sé cothrom úsa mar son na Eilean. Ik an toiseach, dísear sa gydas in a chleach gusa son Gaelic ionnsachadh. Well, nu ra mo vac a toiseach ag an bhunscoil, ha mi ionnsachadh cola, le fáim agus leo Gaelic agus rútan Eilean cúteach, agus va Gaelic is an parent an lessonin an san oben, ha úsach a fémal as o misha. Agus as sin riamh cuasa intercíle so morostig. Agus hais gwyl fáimen na Gaelic gymad dyrif, an roi fémal gút gyn ro edrych an an alpa, agus gyn ro iolfach ed ennyminaatjes ile. Ha mi spensin nur va mi Aoigh chaisin son làithean-saora gu Eilean Cholbhasa, agus va sin idan tréna agus na facula créan lárich agus tain droma. Agus dé an upper a hacet inis? Ha mi gopeth is on culturach agus ferran a helpa. Ha mi culture plannig, ha mi gopeth le mapican agus rúsin mar sin. Agus ha guma cútramach is on Gaelic a tuigh ha mi spensin. Agus mi yw cleachgig na Gaelic na bheitthe obrach? Co-obrachan ac yn ionnsachadh Gaelic cúteach, agus urin ha sin scríomh postín ar mar sin ansa Gaelic. Oh, maca ddíadh. Agus hais am gyfilw gymatrang a bhfuil úne acet son cwrsiachatan? Stodim ceol cúteach, agus shiny mi an an cáise a heclis, agus chluich mi an an Strasbain Real Society cúteach an fíle. Oh, maca ddíadh. Agus a bhfuil fachgal nio appers Gaelic i sgeulachd? Ha sin bio an dóchas. Hai loine vo oren nam féis, hai úsach fémal ha mi spensin. Ha Susannah as cothrom inishe. Agus Susannah chunnig sin calamanshit sa siúl tréine. Ha úsa tór siúl I dhéanamh. A bhfuil sliar réalaun I sgeulachd? Well, se céis dyrfa samirse oedd stolmi fi eidan tréine. Agus hiúl mi fiag roin Europa, agus tarsing Canada is na Stáitsin Uirneachta agus Rúis, ach sialum an sliar réile Sasin agus na Gaeltoch ha mis mention iad an tréine cattle. Agus bíú gaché na a ricus tú alpa. Nis haus fyrach chavór as a hulahatje fiúg an túl. An nín sé ein bicin min na dúchanan an san do gurichú. Well, jurchi mi an Fiji, son Siameasan, agus an Ocean Bahamas, agus as tí stocha sia bliana ras, chai sin gu na Seychelles cúteach. Agus dé gachsibh an náteach an cho ionteach? Well, sé bí iolacha mara an dúneacham, agus reine dochterach an san open, agus an Ocean as dé dochterach an na Stáitsin Uirneachta an Hawaii. Agus an Ocean ans na Seychelles vai gopeth an sin. Smúnig. An Tápan, Hawaii, na Seychelles. Agus dé an táte a bear an san ró riamh a fyrach? Fiji. Cursonna bha Fiji chosóirichte? Nuair bha mi fydach an sin, bha sin fydach an an Eilean Ghamabek, Bha ach un balla an sin, gun bútin, gun jelan, gun fón. Agus dé an differ as móa a chunig se bheittr Fiji agus alpa?
Stoch hain as blaia, a chai mór an aisicin hai feistin an tóp an cúteoch. Agus a bhfuil an beach társúil dhéanamh an bliana? Well, ha tó plánigin acin els mo chean ach stoch an bí sin a bheis nu gu na Seychelles. Un lá. Well, tapalait, Susannah, agus gur maith leis an ionnsachadh agus leis an tiúil.